Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Patumi nipai Krisur Kep Ninkan Surihinira Inkora Ketom, Lakha Inkora Trok, MSC Constituency ke Parlo Dolamara, Dipluso Baptist Church Amontulipen, Amena Aninke Hangpen, Dikon De Mate, Dikon Arnipu Hot Ponsi, Dikon Atumaphan, Arna Malong Ahir Jumeke Hangpi Ajay Mekapaman Pon. Lapen nilitum apherang ke adverson kropen ka humri damahut pastor khoising rong hangpen ang ke thandun ke ha angsong NKBA pen le claim vek tu punang ki pukali lake nilitum dak ning ke hangpen si claim pon pusi nang che thandun totangte nilitum apherang ke adverson kropen anura nudaphan karju alam thea podle arju ponik sina duabar gripen adverson kro report Karbi Anglong News Channel non pin da ke do lake MSC constituency par lakhang ko chok dor bogren kang situlo da golomra habar along da Dipluso Baptist Church along sini non da ko kono da pini la da project program da talon bontu musa jai me ke talon pon ke lake dikon arni mate dikon de sipin talon pon ke tang lang tum pastor de tame talon pon pini bang ke dikon tum phan kachima thar ni salang tu phan ang tum talon pon la bang sojai me kalong kipechun dia phan pina al kachha pachuto du na tum do kusi ni tum har pon no la penam pata me keong du tum dikon tum phan kachima tha pe na jok alang le tum mitha khi chi an si kachi pi kachi pajira poson jai me kalong tum deng pon pusi pula se tong so dikon de ani har tu phongkwan si ke talon pon ma la pen phongkwan si ke talon pon tang ma la pen ke bang chi la me talon pon ji bom ji dang ma la so puthak kwai dak pe na lang tum pe na ar ju pon sedang la sinon inut bahani phani re dak amon dile tum phani le ar ju pon ko jena to non bang ke ko am topic ko ma ju pon ang alang li tabe la dak amon dilia a membership lo la salang phata me ar ju pon ang alang li non alang li tabe pastor phan ka ma dikon phan ka chima tha ko pipi salang phata me ka chiban ti marang phani ar ju pon a pangsi ka bengal mu china hoy pe da ka pangsi si ka pa jelo na le dikon de long ke talon na long na le dikon phan ka chima tha na le ko si na le ke ban ti ini la konde mana di kona pang katalon so jawan ke rong tum phan ki dum pinai polo bon tam ni tiga me tana jo bon tam arnam phan mang arnam he jimne ke long na jo ne le long tum phan Karbi lapen kilo la ben de tam ni dan long tum phan acha tena ni la bang soja me ke puson nan tum ke thek kono kyong du mi khan khan ki ken de kono son du ong tu ngatum me tha pen ki pu la pe ni parong ku si mana abang putin tambe doan am thang kita silong tumpan ini dabang so dikon atum hangka talona ni alang to kita na yoksi arsu pono la da pon sabi no ra phan si Karbi Anglong ra la pini itum an puisu phangi ko atum ano phan ke si pini ke atin tu NKB ban lagi tik kali ko tambe tinda yong jung mon ni kan si ko tik si abang so pini dikon na tumpan na talona orang ni pun ar ju pon lo sino na bang ke itu ma pada ke mundur ya pastor phan da ju pon alang ni pele ti tin ya lam ka pai dak pen tapon se me cheng pen non ti dam anton tarang ni phan ar ju pon tapon se ka benglong ni sino ho pen ani phan ti si karam pa joro sino na bang ke nang di bang so amondur ya lom tapon so dikon apa dikon wani mate dikon de tapon so ani ajai me along ki cheng pen ti lam na jang ton pen thani Pini labang soti kon di tuge kali kita me itu mundur hoi pen maka pono je pastor di program pada kongos kami di kon pen pastor therap pera tenggo si ni kami lam samta cikinu he siri ka cikinu he sini kan kim la pini Christmas ho pini ikang ar sida ba pini sender yu dak loin sila hoi pen tin member dam han sini rilo pini kasima tha kenalan kuma han tin pan anam patom ti la lagi itu NKB lagi tik olang boleh ni tunda di so among dulu si tik cholang so di kon man tin kasima tha dapat ke baptis mondeli ora da ke di so baptis mondeli lo la pen ini lan tum tame lan tum pani di tum ting khara teng pen tik ala tum khan dor bana teng pen bang ke na tum ni ngarong pik member tum man tame ni tum tik thiap rang tame
lamar hin pencot tani ni tum long long pesa jangan kami suri sinang pidung lo dan tunan sepadung lo atau ni anda bojaring kami bengkal sini tu ni sepadung itu kami ni tu jangan jangan satu lo ini ni orang peng sini ko dua di konam anen pen ini sa tin kami long long lo lo jangan phong ki chok lo la non pen jangan thoman jangan thoman ki chok Kenal tu anon cebang kita mela sona jai mek ni kan pon bom gila pun kama tha ka chisi ka son do. Antu se chisi kon lang ko si matha lo ni ana makam ke ni. Tapi perang kon bok kan sang ki kon bok ke na. Antela non la stop han ka chiki mondoli tum an chisi han ka chiki mondoli tum an pun tha ka jai mek saman tum di kon aphan ke talon jai mek saman tum ke ni talon de lang mondoli ta lang la ke talon de lang mondoli ta aphan na ni hil ke ni ke pachi di gila son Labang ke litung ni mitang si cici ni kosi lon beg nangji putar kali sita bang ke angka poisa tado bena posi pini pusiri balam sam cipi jo kok hai sita ke me bang ke dikon lapan pastor ke tira posi ini ke iya bang ke so ke paman de seti ni Coba kalau pasti nona lang pada mereka jupon nona lada ke contoh pukali alung kapuk tu mereka pasal ke talon pun se kini pusi mana pastor pen dikon ke therap mana lah cuma jago sibat tu kiduk data sibat palang ni pen san polo le pen karbeng long orang tu mereka pasal ke cari dunsi akhirang so dah ini pusat mungkin dia sudah pasal dikon tu makan ke cuma thal abang so arni sibat higra ke mesin pen ke talon dunia fansi ni karbeng long version ko himbe tabe chuni por piglo tasi pini abang so dikon tum arni aja mereka kita lona long non ikma long dikon tadu kosi dikon pun tabe pini monduri tempat mate kupini ke thang ko chini du thai le salang ni tabe tu kon sedang tasi alang ni tabe chini alama ko ni ya konse ka long ni ho tabe ani tabe siri kalam ko jolo nang fan pini la dikon arni na talona aja ni thang ni ko an kali ni aklong pada dia baik pada dia minta sam pada dum. Jadi perang si karbing long New Zealand am pada ni, lapen nabi tung mata kilo lapen kelang am pada ni, kilo la selang tung ni tung hana bangsa pini di konde, made di kono tung han kardom piaja me di tu sebab kerja selop pastor pen senglop, lapen jada pe secretary bengkar lapen apa tani cukida lapen apa tani bimen iu datum kerja tum lapen embar anten selang tu di kono tumhan katalon mate kardom piarni ipal ajai mek bithik pe napot akhiro piper pilo ta alang tum nili tumhan ka ching honili tum si claim pitekhe bosolo alang tum nili tumhan akar hona bang ki la bosolo hidung akip nili tumhan pilo tapen tangka pen ari chi porchan no pina number ta ari chipur si ari yang sebang resi di kono tum phana ka matha posi number ta mata kiro pilo tapen apa tami ning chiduk lo mitang yang si lan si claim pitekhe sampe ari si ana ho chuni long alang posi matha lo tamela tum kamatha thei posi ni members to ana pastame tapen kejada itu ma pastor na chenglok la kado we jara te ta matame akhiru to piper pilo pe members tum la pen dinen ni tum phana ta kejala pe members mata ru piper pilo ni sampiko la poson program na organize ki posi akhiru pilo Nahi ada ka munduri long kona kami claim tentang kan ba dolo. Jadi dak di konsep kami claim tu na bangke ni kan truck bangke dolo bot balik pining pe na bangke ni kan truck si tu an tu karena ni kalau la si kon not ke bang je bang ta claim tu na alang posi ni kan form matam an tu mem so kon na ni kan form ta kon ni li claim na si ang hold tu la so kita ta ni kan truck ni an bang ni jut kontin ni nomor la so nonan ada ni si tu kita tang Sunday ani engineer meeting do pon la so delegate do pon la so non ke bang kita ta ko claim tu na la kan form Sidon ba ke lada kana iso monduri abim bas tum phale arju konang la selang apun si bang arju konang apun si ka benglong ni sino ho kana ni phana siri karam pajoro nani tuing na bang so di iso monduri along di konde ke talon tineng pen na hongkang sina tu ke talon pon labang ke dan di Pluso Baptis Mondolia long militum di konde ke talon tineng pen kan ke thom an pleng lo Sekarang tu lah labang so program along ke ong tu matung kan agi pen di kon kan kecema thala pasal aja mek handphone oh la ka hok lo kini labang so ajai mek ke handphone along
la dikluso amonduli kedo anarat pen kirap itu si ki methang hem akhi cn si ki paji odun pen si la bangso akam pichun long lo ate arna ma her gumi pusi ni arna man takte Jadi tadi pada orang tu nak ada Nili men ke Joy Singh terang ladak dikluso amonduli along kene ek pastor sini non bang kedo sekarang kita terkait polong lo pinaan akhir data kaci endpoint pena tung kaci pajir la pusuna ya tu pusuna kita terkait polong lo kalau tu nom piningan bagai hong thom mak cok lo lang sini pena nan pakai kita me itu arju pon sini Agriculture Department Karbi Anglong Autonomous Council di Phupen Dokmoka ADO Circle Angkang VDC Phawan Dokmoka along Phurui Achili Badam Achili Lapen Spray Amisin Akejoy Pen Kiron Pon Sai Kati Ki Pen Jongsi Chepaduklote Mu Arnisi Ke Avar Saita Chelong Iji Lasi Muni Datum Anutin Abang Putinta Sai Ke Klem Chepaduk Nengchi Pai kunia chiklo ni pai Chrysler Cap Ningkan Surihinira Inkoraketom Dokmoka Municipal Board Supermarket Adunghet Kache Koinot VDC Phawan Dokmoka Constituency Wise Akejoy Pen Sai Katiki Atumaphan Akejoy Pen Kiron Pon Lake Phurui Athea Chili Badama Chili Dokmoka ADO Circle Pensi Sai Katiki Arada Tumaphan Ron Ponlo La Sokiron Pon Lake Government of Assam Department of Agriculture Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Distribution of Agriculture Small Implement Pensi Ron Ponlo Lapen Sprayer Machine under NFSM Scheme 2023 to 2024 Kiron Pon along ADO Dokmokar Circle Akejoy Kiron Pon along Chetongdun Kadukawe polling station wise rong thong kepra isi arong arada tumaphan Ron Ponlo pusi birta longdun Lakha Kripo Mahamaya Constituency VDC Chairman Non Ki Khidun Bom Akehai Rajesh Teron Ahin Pensi Rad Atumaphan Pi Pajir Ponlo La So along Kacherap ADO Dokmoka Circle Atum Chepatripi Ponlo Mahamaya Constituency Youth Mandal Atum Ahin Penta Sai Katiki Arada Phan Akejoy Pen Kiron Pon Phurui Athea Chili Badam Achili Lapen Sprayer Machine Kiron Pon along Chirap Chetodunlo Habar ke Hatpen News Report Ren Singh Kiling Karbi Anglong News Channel Hidi Soram Milik PS along APHLC Asai Hemate Office Kangpu Lapen Mass Joining Amai Kapaman Pon Lakha Kret Troxy Socheng Thenta Constituency ke parlo Rongmong Vepen Kahelo Kilometer Inkoi Sose Inglong along Kedo Hidiso Ram Milik PS under along APHLC Asahem Kangpupon Lapen Six Schedule Awareness Mass Joining Amai Pitame Ing Nipon Bangso Amai along Aluhi Kachetongdun Professor Sarkiri Rongpar GS APHLC Central Committee Angtong Ingtikathar Lamjai Sarpo APHLC Central Committee Daniel Teron ex-candidate Korkanthi Constituency Donesar Rongphar ex-candidate Amreng Constituency Lapen Lakhakret Troxy Socheng Thenta Constituency Pen Secretary Jamsing Teron VP Chandra Kro Office Secretary Bijoy Sinner Women Wings President Anima Teron P Lapen Members Kedoan Lapen Songja Po Songja Pietum Setami Chetong Dunsi Mai Misen Pen Pachun Pon Anparta Bangso Amai Socheng Thenta APHLC Amai Phu Mensing Phang Chupensi Ratchari Pon Lapen Kadukawe Don Krepho Ahem Tunatum BJP Kachari Pon Kemi Medet Ajo All Party Hills Leader Conference Mati Thi Hekpen APHLC Asong along Chipa Ogdun La Sinon Kewangji MP Kilike APHLC Asongsi Ke Haiji Angring Mapule Matha Damni Meputa Hawar Ara Tumpen Chithang Pon Wikti Dai Huri Penamos Inki Report Karbi Anglong News Channel Khasi em long dam nang pu nang litum hanang hang lo la ke litum pan nang chong phui te pang cheng le lo asinon ilitum ke dam tang menanga ne litum ludung lo pot non ki wang jiar ni pen ke litum ludun nang ne lo tuang nang piji pustam me patai kwang le litum phan hechak nang pi thek thelo la pen non ke tuar kilong tang amen ke do tang non ke nang than pila de asinon mang ke litum ke mang hudu nang ne lo la selalo ilituma CM tuliram rong hang ke alangli kithek thedet bena jok ke ilituma phan ilituma rada tuma phan inglongar logas kidukila rada tuma phan
nang cari tek tedat lo nang jalok tek tedat lo ili tumapan nang japon lim tek tedat lo ate kiliya bangke ame kawe bangke ili tumapan nang japon tek te ame kawe bang si ili tuma konsil nang japon roma non bang ili tum hilik kiklodam po hilik klodam chok konon lasi non bangke ili tum tuliram rong hangke ame kawe pulitum chinia lo matide sino mang ame kido bang pu phane lang lo na mo pen ili tumasar ningji lo mati ili tumasar tum than lo ili tuma phanang ki japon ji bang pu lo pen bang bike thek se nang ji ki thek the long ili tum dun lo pulo tang te ili tuma Land Chairman Advisory Board Dorsing Ronghang State Assembly along le Karbi Anglong Arat Akisung Peklang Dudon Lada Karbi Anglong Autonomous Council along nang kachijok dun ing tonon pusi kehang RTI activist Mahajon Kropen Pirang ke Athengnopen Pangdakpo MLA Dorsing Ronghang nangli State Assembly along Kopi State Chairmancy kedeng dun chima nangli hadakle deng dunot Lada Karbi Anglong Arat atumalong kalili kalanglang nang chijok dun rinon nangli State along chedowet not MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Arat election pen nangli pehay ki Karbi akhayapan State Assembly along lahay akisung alam peklang dunon pusi nangli phan pehay lo pusi RTI activist Mahajon Kropen Karbi Anglong Digital News Forum asay hem along pirang kiamay ke phapon along pangdakpon lo Mathadam tha mani abang jongsi inglong aso trading license ing puji pulote longle apata akiding akithita nangji pupo lapen ki puateng akiding akithita dolo seta ako lamlar thu si council pen approval do nangji pupo lapusonsi mena inglong aso akhaya phan ke pupo seta KBK che aso aphan ke pata kiding ki thita langle lapen council penta approval ave pin pensi pata pilapsi trading license ta pilaplo lapen lapusonsi solar along punon airport aphan punon ke thek kere muchot atum anke alo ke choklim tame ke chokche tame lapusonsi akam pichun pilaplo Lasi alam ang tonpen inglong asodo an kachini edji aphan RTI activist Mahajon Kropen radaphan pherang ke athengnopen lamthe pangdakpen thandaklo Totangte RTI activist Mahajon Kropen Karbi Anglong Digital News Forum asai hem alongpen pherang ke athengnopen ke thanpon alam arjuik sinang News report Karbi Anglong News Channel Lasi dilina puji bangke Ili tum rong aso lam pen dilina puji bangke nang lipan ladak rong ke nang chubhong un tot lidoi nang li hadak state long le mesen na chairman sa tan noi ladak non pinyal ni ili tum thek long lo adu kami ke hai tum tame pusi duri lasi ladak bangke nang li hadak montri cholong thek the ma dak aki bi tu han chu hai dak ke nang li ke thek ali lo pusi dilina pu tu lasi kar deng lo ka panta lasi patining tu lo da pen nang li tum kopia polisi ne laga rasniti lam ni pupe sitame chop thang nan ni lo Minister ada itu power kilo kali kacip tekom tu, ha bang antar nasi minister negara. Nasi nang itu bang li kan bang long MLA, lapen di masa ke bang minister long, bang dia tu MLA nak tu minister kacolong neke, ili tu ma war SC dia department zone ta, na tu kelong neke daksi nak tu hong tu. Mane ciri si long lagi pek long, mane halap pul long si, nang tu hong tu. Lasi dorsi roha kai nang li harap dare rala pam nang cetan pinoi long li pelang nang cetan lok nang cetan pinoi lalu tian nang pam ra tamen nang li pam nang chulupo lasi dake nang chubhong nang tot nang lutusi nang li pam ni nang kapacini nang tulo Dua Barguri APHLC asong atumpen XEM Ratan Ingtiapan Lamvoy Kipipon Atumi Paikuni ni Paikresir Kep Ninkansuri Hinira Inkora Ketom Arni Lakha Inkora Trok Dua Barguri MSC Constituency Angkang Daitor Police Station Ke Parlo Long Chapteron Arong Along Dua Barguri APHLC asong atupen Perangke Mai Kang Nipo Labang so Perangke Mai Kang Nipo along Kachetong Dun Lake Dua Barguri APHLC President Mondor Singh Ingti Lapen Women Wings Atum Chetong Dun Pini Perangke amay longpen Jesemet Petke XEM Ratan Ingtiapan Lamvoy Ki Pipon Lake Aprang CEM Tuliram Ronghang Kaning Jetap Kaning Jepru Ason Thotsi Ratan Ingtita APHLC Asong Atumapan Nang Ning Jedun Tap Nang Ning Jedun Prulo APHLC Apan Nang Karbok Dun Alanglike Chini Nedeji
Athe Kithir Thip Alidar Kalidet ke Pusi Dua Bargri APHLC President Mondor Singh Ingtipen Jongpon Dua Bargri Pen Adverson Crow Report Karbi Anglong News Channel Ningi Pruson Totsi Alang Le Notoning Tisitame IPCC Panang Yedun Tap Nang Yedun Pulo Alang Like Chini Nerang Kolo Atema Alang Like Kithir Thip Alidar Kalidet Kopi Poloma Pute Alang Li Tum Je IPCC Pam Nangar Boklo Je Lamthe Alang Chini Dun Pameme Ako Alang Li IPCC Tum Pan Nil Tumasar Pan Je Katar Pan Kipachurai Alam Ningi Pik Napen Kirat Pan Kipan Mang Huku Alam Hong Erban Kalang Li Tipan Mang Hulu Pipoloma Pute Alang Li Kedam Tang Kongres Long Dolo Kongres Pen Ako BJP Dolo BJP Pen Ako Punon Ako Kongres Siwan Tuyula Lasi Rada tu menghuna me laga ke Rotoni inti punon Sumrong hang punon Joraming leng punon Sita melang litum ke Du nombor kongres Kongres binong pute non karbiang long ke non ala Korsing inti Apen ke brensing inti Sengdun inti lahai tuman melo Atema alang litum bangke cidoti Tisonda taksi Asam long ta gorok gogoi tum taho Dibro Sakia tum taho Apen ke Rukibur Hossein atum taho lahai tongke bang cidoti asi alang ni ge party long ke do koson se kitiu taden ma tikon ta taksi alang ni ge lam ke ni ta stability be ngele tongke pacho be kali ne kalang ne sitame ranang tek pro asi nang tum yong si karibia phan kiching hon binong pote kopi posting han phule long sitame na tum lam thek kan ni dong de lo ada nang lokso arak kidu kisung long ta pen kia se tu Nila tum IPCC tum pan ajo piolo ki kidnap da la so tame ni tum IPCC tum pan ke lam ki punan kok lo ala so tame na tum lam thesi ta nang ni donde Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me